Uyu munsi rero ngiye kongera mu gitondo, ni saa 11. Ndabona saa 12 zageze, ngiye ku kazi. So ngiye gukora amarindazi, utundi turindazi tundi bwoko. Ni ukuvuga ngo umuntu arahindura kugira ngo ibintu bigende neza. So aha rero ngiye gukora aya ngaya, nabyutse ndayakaraga, hanyuma ndayareka arabyimbamo gake. Ntabwo nyaha umwanya munini kuko mafite umwanya muto, ariko byose nk'iminota 30 irayimaze cyangwa 20. So hanyuma rero tugiye kuyateka. Hano nanishyizeho kuvuga ngo amavuta ngaya ntabwo njya nkunda kuyareka ngo acamuke cyane, shyiramo akiri mabisi kugira ngo irindazi rishye neza ryitonze. Yego, kuvuga ngo irindazi kugira ngo rishye neza ryitonze, shyiramo akiri mabisi akagenda ashya. Ntabwo aba ari mabisi agiyemo akariro, ngira ngo ntayababura. Ubundi nkagabanya n'umuriro rwose, uteka ku muriro mwinshi, teka ku muriro uringaniye pe, niwo ntekaho. Yego, hanyuma ubuzima bugakomeza. So ni ukuvuga ngo rero abana bari muri vakansi, abana bari muri vakansi, bakeneye kwiga utuntu nk'utu ngutu, ngomba kutubatekera, ntabwo wazabibona wahaye ibyo buri munsi. So hano rero kugira ngo wabibonye, ni ukuvuga ngo bishyize mu mavuta yagize, uhita ucungira no hasi kugira ngo atagushirirana. Urabona ko yahise atangira guhindukamo. Ikindi ibintu nakoresheje ndaje mbikwereke kugira ngo nawe uzabigerageze. Nta birenze, nta bigoye, kandi aha rero ngira ngo amavuta yabaye make. Amandazi nari nzi ko ari make, nari nayasuzuguye, nari ukuntu yabyimbye akagenda akarenga amavuta.